Shubor nakaslem jong udongsan hima. Hadian ke jingyo jing ujor jong kasang Meghalaya People United Front East Jante Hills District. Badan ke jing thung kam sop sop yaki argot kibreo haka opes jong District Horticulture Officer Clearat East Jante Hills District. Kumtana ke liang kasang mentakasngi hapok ke jinglam upresdan ke East Jante Hills District uma kiebla. Ringkat ke jingadan lang upresdan sengkime uma di lalu. Kilalai banyak kendo ika DHO hapok ke ubestri kam jangka halor ke nikakam. Haka jing kedua jangka sang berka DHO bamenta kalong badan ki bedang wan tray arngut hendai kampat dia jengtip namar kampat slam bakawan join ne tray haka upes. Haka jing dai berkani nak kalian kinang ilam kasang kila kentu yaka baka di benweng no yakini kibreo bat kasang ka iporu yakani ka upes shipnai benle yakani lem kumta kasang kasaya dikiwi pat klenti. Nak kalian ka DHO ru kalakular yakinang ilam jangka sang bakan samput din panle ke badan kam halor ke nikakam. Sang Meghalaya People United Front MPUF rangkat bagi central body lawan kerja ninge Iwan Banu Yesim baga DSO ban dan ba komplain yang yo pai ba kitab dan gibro kitab kam armut ang nega office dan liang di DSO ga ong ba kan ni ipor si benai bakin kriya gini batep kam dan liang ka kalakular bakan nong ipor ini ya ka namar ba kan pendep ni kebenar belak tray dan liang ngi kesem ngi skam bang madam kan simkia dekem simkia liang jongi ngin boden ngin yelak kemat ban wat kalanti ban penduk kum gini tep kam sip nyim kwa ban tep kam guna bong tep kam dan tep gede basai ban tip lang berkot dan ngin liang keseng ngin boden tebet ngi dawar si benai ngapor ban le dekim le ngin ya kum ka rule ka anjong sulkar ban ngin le na liang ngin ya kemat rengkat be central body rengkat ngi esentia ngin le